teman-teman, udah cuy. Yuhu. Wow, kali ini kita akan berburu ondel-ondel lagi teman-teman. Wow, itu apa teman-teman? Ada yang ngumpet teman-teman, kelihatan. Wow, itu palanya nongol, itu sepertinya bocil ondel-ondel teman-teman. Wow, mantul. Woi bocil, keluar kamu. Keluar, sini keluar. Wow, keluar teman-teman, bocilnya. Kamu ngapain ngumpet? Kamu mendingan bantuin saya mencari ondel-ondel bocil. Oke, ayo bocil, kita mencari ondel-ondel. Wow, itu ada kardus. Kita cari tuh bocil. Apa itu bocil? Wah, si bocil menemukan ondel-ondel teman-teman. Wow, mantul. Ondel-ondel apa bocil? Liatin ke sini bocil. Wow, ondel-ondel mini teman-teman. Wow, mantul. Masukkan bocil ke dalam kardus. Cari lagi bocil. Ada apa lagi bocil? Wow, bocil menemukan lagi teman-teman. Itu kebalik. Madep ke sini bocil. Wow, itu ondel-ondel tanpa mata teman-teman. Wow, mantul. Masukkan bocil ke dalam kardus. Yuhu. Cari lagi. Wow, apa tuh teman-teman? Wow, bocil menemukan ondel-ondel mini teman-teman. Yuk, kita nonton ondel-ondelnya. Yuhu. Masukkan bocil ke dalam kardus. Wow, apa tuh teman-teman? Wow, bocil menemukan lagi teman-teman. Menemukan ondel-ondel berwarna putih. Wow, masukkan bocil ke dalam kardus. Cari lagi bocil. Wow, mantul teman-teman. Bocil menemukan ondel-ondelnya. Wow, mantul. Masukkan bocil ke dalam kardus. Waduh, di belakang bocil lu. Di belakang bocil. Situ ada lagi. Wow, itu topeng ondel-ondel teman-teman. Wow, mantul. Masukkan bocil ke dalam kardus. Cari lagi bocil. Wow, apa tuh teman-teman? Wow, bocil menemukan ondel-ondel polisi teman-teman. Yuhu, mantul. Masukkan bocil. Wow, taruh tuh bocil. Joget dulu bocil ondel-ondelnya. Yuk, kita nonton ondel-ondel. Yuhu, siap 86. Masukkan bocil ke dalam kardus. Cari lagi bocil. Wow, itu ondel-ondel babi teman-teman. Yuhu, mantul. Bocil menemukan ondel-ondel babi teman-teman. Yuk, kita nonton ondel-ondel. Yuhu, mantul. Masukkan bocil ondel-ondel babinya ke dalam kardus. Cari lagi bocil. Ada apa? Wow, itu apa tuh bocil? Wow, ada yang nemplok. Wow, bocil menemukan dua ondel-ondel wayang teman-teman. Wow, mantul. Masukkan bocil ke dalam kardus. Lewat sini bocil. Sini dulu. Sini bocil. Wow, cari lagi bocil. Wow, apa teman-teman? Wow, ada popit teman-teman. Wow, mantul. Wow, bocil menemukan popit kupu-kupu teman-teman. Wow, besar banget teman-teman. Wow, mantul. Masukkan bocil popitnya ke dalam kardus. Wow, di belakangnya ada lagi teman-teman. Wow, ada popit Doraemon teman-teman. Wow, mantul. Wow, bocil menemukan popit Doraemon. Wow, mantul. Masukkan bocil ke dalam kardus popit Doraemonnya. Yuhu, mantul. Wow, ini seperti ada sesuatu teman-teman. Wow, taruh bocil. Sekumpulan popit banyak banget teman-teman di sini. Wow, ada popit Hello Kitty juga teman-teman. Wow, itu popit apa bocil? Wah, popit es krim dan popit Among Us teman-teman. Wow, masukkan bocil ke dalam kardus. Wow, ambil satu persatu tuh bocil. Ada apa lagi bocil? Wow, itu popit kupu-kupu teman-teman. Masukkan bocil ke dalam kardus. Yuhu. Wow, itu ada lagi teman-teman. Itu popit T-Rex teman-teman. Wow, mantul. Masukkan bocil ke dalam kardus. Wow, masukkan bocil. Wow, sebelah sana ada apa bocil? Wow, itu besar banget teman-teman. Itu popit Hello Kitty teman-teman. Wow, mantul. Bocil menemukan popit Hello Kitty. Masukkan bocil ke dalam kardus. Wow, cari lagi bocil. Wow, itu ada lagi teman-teman. Wow, itu popit kepiting teman-teman. Wow, masukkan bocil. Amankan popit kepitingnya. Cari lagi teman-teman. Wow, itu ada popit love dan popit kaki teman-teman. Wow, mantul. Masukkan bocil ke dalam kardus. Yuhu. Wow, itu ada popit kuda teman-teman. Wow, mantul. Wow, masukkan bocil ke dalam kardus. Cari lagi bocil. Kira-kira ada apa? Wow, itu ada balon teman-teman. Wow, coba dipecahkan bocil balonnya. Kira-kira isinya ada apa teman-teman? Wow, itu bocil menemukan permen Mentos teman-teman. Wow, permen Mentos penyegar mulut. Wow, mantul. Wow, masukkan bocil ke dalam kardus permennya. Wow, pecahkan lagi. Wow, menemukan apa lagi? Wow, ada permen Kopiko teman-teman. Wow, mantul. Di dalam balon. Wow, mantul. Menemukan permen teman-teman. Wow, masukkan bocil ke dalam kardus. Wow, sepertinya sudah habis teman-teman. Wow,
Oke, dikeluarkan dulu bocil. Kira-kira ada apa saja bocil? Sini bocil, dibawa ke sini bocil. Bawa semua ke sini. Di sini bocil. Wow, bocil menemukan banyak teman-teman. Wow, ayo bocil. Tadi menemukan apa aja bocil? Wow, menemukan Hello Kitty teman-teman. Wow, ada Doraemon, ada kupu-kupu teman-teman. Wow, wow, apalagi bocil? Keluarkan bocil. Di sini bocil, di sebelah sini bocil. Wow, bocil menemukan pocket banyak banget teman-teman. Wow, mantul. Di sini bocil. Wow, ada pocket apa aja teman-teman? Pocket kaki, pocket kepiting, pocket kuda poni, pocket love, pocket Among Us, pocket es krim, pocket kupu-kupu mini teman-teman. Wow, mantul. Wow, ini sisanya ondel-ondel semua teman-teman. Wow, mantul. Bocil menemukan banyak ondel-ondel dan banyak pocket teman-teman. Wow, itu yang T-Rex teman-teman. Wah, mantul. Bocil menemukan T-Rex. Wah, ini tinggal ondel-ondel sepertinya teman-teman. Wow, keluarkan bocil. Ondel-ondelnya didirikan bocil. Wow, ini ondel-ondel polisi dan ondel-ondel babi teman-teman. Ini ondel-ondelnya. Wow, mantul. Ini topeng ondel-ondel. Wah, bocil menemukan banyak teman-teman. Itu ondel-ondel wayang teman-teman. Wow, mantul. Wow, si bocil menemukan banyak ondel-ondel teman-teman. Wow, itu ondel-ondel mini semua teman-teman. Ada 4 biji teman-teman. Wow, mantul. Dari sisanya itu ada permen kopiko dan permen mentos. Buka bocil permen kopikonya. Dimakan, dimakan. Ya, permen kopikonya dimakan. Wah, makan. Wah, dibuka, dimakan permen kopikonya. Wow, enak. Sama permen mentosnya juga dibuka, dibarengin makannya bocil. Permen mentos plus permen kopiko dibarengin. Wow, gimana bocil rasanya? Makan permen kopiko bareng sama permen mentos. Wow, enak gak? Wow, permen kopi dibarengin sama permen pedas. Wow, sepertinya si bocil menikmati rasa permennya teman-teman. Wow. Oke teman-teman, karena sudah habis teman-teman. Sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.